Vidite li mene? Vidite sam. Bravo, Omere, bravo! Ajmo odigra, malo pas, malo. Evo. Još sada crveni. Sigurno tu! Sad! Tu tamo! Bravo, Čeo! Sad! Evo ga, levo! Još! Još, desna noga! Daj! Bravo! Bravo, Haska, nema već! Kupi! Idi na nju! Ajde, Kevče! Bravo, gradi! Dobro, Haska! Kela, bez ruku, ruđi, ne možete ruku! Idi, Amare, sam! Hop! Irfan! Idimo! Nosi malo! Vidi što! A? Šta? Uju! Nazad, nije lopta, nazad! Pa ne ide! Ti njega! Lijevo imaš igrača! Stađi! Nikela! Bravo! Sam si!
Leđa, leđa! Desna noga, sam! Sam! Sam imaš liđa! Sam! Go! Emine! Şuradan devire! Kırma! Kırma! Tamam, liđa! Levo, levo! Ej! Pozicije, ej! Ispolje! Prva, prva! Ajde, Demire! Vidi, liđa! Bravo, Teo, jo! Lidi me, lidi brži! Sam! Bliže, Pačko, bliže, Pačko! Sad, sad! Molim. Snimam, molim. Može bala. Ništa ovo ne snimam. Stigla? Pa ne znam da li smo čekali ćemo glas. Pa bit će živjeti 100%. Levo, levo! Sam, ti idi još! Leđa! Prva, prva! Ti sam! Idi! Idi, ajde! Aksa, aksa! Leđa! Čuta, glavne! Desna noga! Samo... Sam! Ajde, ajde, igra još! Od Irfa, desno, lijevo! Gori mu se jedan, je! Gori! Druga! Od Dino! Ne, daj golmanu tamo, jedan kod golmana! Anare, za golmana, Anare! Za golmana, bre, Anare! Bez faula, Demire! Bravo, Teo! Bravo, Mama,
Ajde, zjebalo. Skivira hoće. Chelsea. Ajde, bravo, trži mi! Ideš! Dođo, bre! Idi! Naši je lako! Hajde, go! Hajde, Amči! Aga, uđi! Aga, uđi! Bravo! Šut! Bravo! Ajde,
Može malo pa vidim van. Mančite, ozbiljno? Давай! Da mi zjebala. Irfane! Još! Idi ne igrača! Idemo! Sam, Marko, sam! Ajde, Marko! İrfani! Guraj! Hamza! Idemo, Iki! Idemo, Irfani! Prič! Jako! Ti, Meju! Sam! Šut! Sredina! Ja bih pustio to. Kad igra ovu, to je. Koliko je Emre? Pojma ne. Ej, kod ovdje, bre! Hoće da vas zovem za svaku, pa stanite ovdje! Emre!
Ajde, kreni bre! Ajde, igraj! Ujeta, ne! Ajde, ajde! Desna noga! Ajde, ajde! Izađi do tu! Desna noga! Nogi malo! Idi musku! Može! Ajde, svi sad! Ajde pas, ajde nešto iako, igraj malo! Ajde ljudi, sjedite malo! Nije, baba. Treba im dva. Treba dva gola da pobedi. Ajde, Bajar. Igra bre! Hajde,
Hadi. Treba da sam zauzeta. Možda neki prijatno. Da se igra lovci Ovo je nego rezultata. Šut! Otuja. Hladno dečice. Mrzčeničem skaču u gris. Moj drug dojde čerkicu, ona se razbole. Beži ovdje. Evo ga. Ja ti rekao poslije ću babi da dragu. Kaluči! Kaluči! Bravo sve. Dres. Neče, radovanje mu je bilo protiv pomozi mi, koji beše na tim. Zadnji sad u nedelju, jel? Da, šta? Čovjek mu ukrizaš kako ga preskočio, ja rekao slami ga. Oni se brati zbigoše, on sa zadnje pozicije nevjerovatno. Dola, štiduš? Boga mi, i nas pobediše. Kad ste igrali u filmu? 4-2, 4-3. Sorry, kad je bilo to? Prije možda 5 kola, tako. Ako pobedi, na primjer, na čas, Da su, oni su se klasirali već. No svaka ko pobedili, ko je izgubilo, nego da ne. Oni sad idu u osminu finale. On je školski drug. Štima? Ja, Kalučeva će ni pribili strela sa Jeste, on zapravo brate. Ja ne mogu da... Baba!
Oni isto tako, ne? Baba! Ja, za Realom, kaže ko treba. Kako je ovo regularno? Mislim, je regularno, nego pa li ljudi nekada to nego nisu Čas, pas. Tamo gore ne ješ, tamo šili, pa bolje. Može! Bravo! Hamza, ti do kraja, Hamza! Kako će ih onda veliki radu do tebe da upaligaju? Rzuci pojača zmienicy, paniakę to są. Може застою, не скачу. Ali Juventus. Da nije igrao dvije dobro. Ja sam gledao s njim. Protiv Intera nije igrao, nije on ni sada. Juventus je, ali nije držao. Ja još nijedno nisam stari. Rekao sam, dajem numre, rekao, s njima možemo zvoljeno na sviđu. Sve drugdje smo. Daba bi još jedan gol. Da. Znači sada da ili poslije? Kad? Sad? Da. Ajde već. A ja se nadam da će i Barsi Real da kiks. Moje bezobrazno. Ima, di?
ne riješio i Real igrao. Ivane! Izađe njega, bre! Milan čas je maksimalno povećan. I opustiš se ljudi koji na onim prolazi u golu, oni požavaju šalče ljudi koji dobro baš htio je. Neki trajni sve živo pa ne. Opusti vine kada je bio turnir stav. Nema apsa. Jako dobro. Idemo ovdje, vi stajete gledat, nazad! Trebao se. Mislite pre naša lopta, mislite da je! On šećer dobio. Za Intera. Gdje je Intera? Dortmund. Mislim da bi on počeo da ljudi da je otvara, ne odgovaraju na iskuvira. Trebao da se sad su bili Milan Granić. Cilj je doveo organizator, oni pravi da vodu ništa organizator. Naši kući ljudi koji su oni ljudi koji gledaju. Trebamo da daju Adiće Stavi Samira Hatibulića. Znači dobro godinu dana, ali nema pravo. Pa što su istegli? Istegli. Jala, nebitno ti da pobjediš. Inter se izvučeš. Ajde, vamo!
Bol za šta? Kaj su? Ajde zjebao. Koriste marihuanu dvojice. Ja sam zabranio. Nani! Jesse! Rocky! Nani! Ovo si još tako god pati kod razmišljiš da ti su lopta. Zvezda. Šta im neće tako duva manj? Umet, Koloć ovako ako nas vidi da znači bez vas. Što je ocena na bolje? ovo je ono vrati bilo nemoj. Ja ide ko je bolji ti ili baba? A mislim da je ovo. Uzo! Vratio veliko proti vi. Ovo stiga da ne plaćete. Ako niko ne provocira, sad ti ne lijep da vas Muzo! Koliko ste imali šutova na gol? A jedan šut. Eto ti kakav ste ekipa. Navijaj! Ajde! Navijaj! Ošiks! Ja mislim da mi prvi završavamo sutra. Navijaj! Mi sutra prvi završavamo, ja mislim, vidit ćemo. Ako Bog da! Inšallah. S koga navijaš sad? Meni se jedna moram da pobijedim, isto mi. Pa ne ipu nekad Bolje samo ne sebe. mislimo da bude. Samo sutra je zajebano. Gova! A vi se već Reci raz pojačali, nervozni. je? Ahmet je igra ovim od Milana. Ozbiljno? Ali bude bilo neriješeno. Pa nije bolje, nije neriješeno. bolje. A ti? Vam odgovara neriješeno. Odgovara i mi, oni ne vešli mi prvi. Pa dobro i oni da ne bi neriješeno. Bilo. Bito nam je bio tak cilj Milan da kisli. A imaju kapacitet oba ekipe. Pa nam je teško. Dobro, dobro. Nam je dobro. Mama, znaš što je Mi smo riječni, jesi jaki, mi smo riječni. On je broj 5.
Miki! Ne igraš to mudu. Miki! Bravo! Au, ne igra muza, ne igra sad, ne znam. On je ukupno 2 utakmice igrao. A? Sve da se bere 12 minuta. A, Hemče? Ako se riba prži. Ako vas Emil ne izvuče, Ali ti namestio da zadnji igrate, a ti? Ali ti namestio zadnji da igrate, da čekate. pa nije brati, nego vi kad nišete posle. Jajko, jeste na mazotine. Šalim se, ne znam ništa lavijam. Jes? Ne bi se mu javio kad ti Nisi zadnji mi uši. Zadnji igra Inter. Jel? Bio 5, bio 6. E pa eto, vidiš. Nije to napravio, nije kakav, ali ti se ne pita tu ništa. Zato će sutra Inter da pusti Romu i Roma polazi. Roma prolazi svakako, da ne pušta ništa. Pa jesam, Ako Roma izgubi, brate, Manchester je. Druga ti, Hamza, druga! Treći! Druga, Hamza! Ja, da se više na mjesta na Superligi. Daj da je ovo Baborogić dovodi, ne bi se pravilo velika štijela. Oni sad se prodaju u takvici. Da? Adi. Polučite duksrice, Adi neko radi u vetu sve. Meni lijepo. Joko je. Turno ću ja tužbu njemu da ga ne pije. Na utuženje prvi Emir. Ja makva sve štende rešeta kažnjava, ne smijem se pojavim od njega. Čiki, isto! Ti je ti, Mohamede! Beži, Irfan, ne smetaš tu, beži gore! Bravo! Arbitre, pić! Bravo! Mani, Hamši! Hamši! Vamo švati kružbu ovdje! Ono Emir kad gube ne bi. Emir, jesi vuko mobilno ovdje kad je bilo? Ja be ti sad laptova u tom samo pati, Džeir. Nije tu, nego onako pita. Ja be. On kaže vuče me. Ja be, pa ima snimak. Ja je hvala Bogu, ova dvice snimak. Ajde, pa je druga! A, šta radiš? Ćao, kako ste? Druga, Marko, druga! Pobedi Bayern.